Anya laki din! Ay ayatan ka unay-unay talugtog. Si kalaang tinakarik na ak iti kastoy nga ayat. Kasta akmet ka, Melanie. Ay ayatan ka unay-unay. Naidumduma ti panagayat ko ka. Ay na, agyaman ak unay talugtog. Anyaman na, honey, my love. Sapay la kuma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay, so saan to Apolos ama pasamak dayta? Isa patakkan ka dayta. Agyaman ak no kasta talugtog. Oh, si kamat gayang pare. Apay. Mare, adda ka din ni Melanie ditoy? Ha? Awan mat pare. Apay, saan ka di pa'y ang nagawin? Awan pa'y nga rod. Sapay rabiin. Ay, kasangsangpet ko ang naggapoy di trabaho. Ngam nadanunak dagiti ubing nga awan kanenda. Anya? Nunap-napanan na nga tan. Unay mutten ni Melanie? Saan mat ngayon may ditoy? Awagam Awawagak nga rod. Ngam inidap na mo ti cellphone na. Ay, sigurado anapan mananday di iti ayan ni talugtog akabit na. Ay, una yan day chay ababae. Sige nga rod, mare. Kunak ngamin no adda ditoy. Inak nga rudan. Napnapa na maya. Apay nga itakalaang ha. Ha? Ay kwa. Adda ngamin napatag-anapan ko inasikaso iti ili. Inasikaso. Aging ga iti rabi kasta ka de. Anya kamatan. Panunutem ko mamat adag iti ubeng. Urayin da kang agluto iti kanenda. Ah? Ay kwa. Ay, mabambanog ti tao nga agtrabaho. Sakit kastoy pay lang ti masangputan. Ngawan tinaluto amakan. Malahos ton. Di kan agnaw-ngaw. Agtugaw kalatan. Tasya akong ti agluto iti kanan tayo. Agluto ka, takanam lang. Nakaturog ang dagiti ubeng. Di da kan nauray. Rab-rabi nga umay nakasapsapulan nila kay mo. Napnapanam ngamin ay di kalman ta narabian kamat iti kastaunay. Ay naku mare. Amumun ano sa dino tinapanhat. Anya? Nagsarak kayo manan ka ni talugtog anya? Tagtagari ko mare. Ang mga nuad da makangagkan ka. Narigatan. Anya? Ay unay kan mare. Kasanon no maamuan nila kay mo day tangar aramidam? Ket no maamuan na. Di nasayaat. Tapno agsi na kamen. Iti kasta. Nawaya kamin ton kinitalugtog may labs ko. Hoy, panunutam dagiti anak yo kan ni Roldan. Awan mo't parikot iti asawam Ngam no apay nga aramidam ti kasta. Ay, jak man mo kumare. Jak may explain. Basta, natimtimbang ti panagayat ko kinitalugtog ngam ti asawa. Nasapa pa'y mare. Tapno agpanunot ka. Saan anasaya at day tanga aramidam? Ha? Naggapo kay dyan ni Panyang, kumare? Un mare, naggapu ak ijay. Ngam, pimanawak adagos. Gaputa nagalas mutan dagiti bagbagana. Ha? Ibagana mutan, awas-wasa kunti ayan-ayat may kinitalugtog. Kathusto mo ti imbagana kan ka, saan ka di? Ay naku mare, iso anak ko na day jay. Gaputa umapala ang kanyak. Anya? Umapala ang kanyak ni Panyang. Apay ko nam. Ngamen, oray adan asawa kin anak ko. Adala tagaram kanyak, gaputa na pintasa. Anya? Sana kasken kwa na. Amanipod na ki asawa. Nagbalinan alos yang. Iso akas la apo ko nan, dagijay duang anak na. Anya? Nay, da kayumot gayam ti masabat ka o Melanie. Apay, pangipanam ka dagiti anak mo. Ha? Ay, kwa tata. Ipan ko man ijay balay da Panyang. Ha?
Apay, adamanin pagnam. Adda atata. Jakmet ipan ida no awan papanak. Apay, agap-apply ka iti trabaho. Iso akanayon ka mapan ni Jay Ilay. Nagadumutin asal sa ludsudin nyo. Dita kayo man laangan. Ha? Rumor ka manan? Un mare, sana bale, tagsubli akmat ladagos. Ay, apay, makisinarak ka manan ka ni talugtog. Mare, amangan no adda makangagkin ka. Makamu ka man lang iti biyag mo. O sige mare sikapay lang ti makamu kadagiti anak ko ha. Di ka madanagan. No adda ited ni talugtog my loves ko a kwarta. Ikan ka. Ay na, uray saanan mare, kwartam latan. Nay, si kamit gayam panyang. Anya day ta imot mo. Kwa, si Daon. Napanak man gimatang iti tersina ni Nana Osang. Ipasidak man kadagi anak ni Melanie. Anya? Pimanaw matlatan nga awan imbati na si Daon dagi anak na. Ay, unay ni Melanie. Apay, napananaya. Nasabat ko itay. Salsalud-sudak no agap-apply iti trabaho. Ngem tinalikodan nakbait. Ay na, tata. Diyak ko makayatag sa o. Ngam ay na, siyak pa yan ti madanagan kan kwa na. Gapo itir aramidon na. Ha? Anyat kahit mo asawan? Iso aka na yun amapan ija ili. Tagsin sinarak na kani talugtog. Ha? Anya? Ni talugtog nga asawa ni Carla nga day sauday? Wan, tata. Iso. Ne, apa niya adda ubing di taon nagyo, mare? Wan, mare. Agaayam da. Inyag ni Melanie itay bigat. Dagiti dua nga anak na. Iso nga da kaay ayam dagiti anak ko. Ha? Kasta ka di? Imbag man tanaanos ka tamang bambantay ka dagiti anak ni Melanie? Nga oray nagdadakos ti ibagbaganakan ka. Anyat kayat mo asawan, Rose? Kat no ibagbagana, nga iso ka no nga ibagbagam amakiwin naswasan kinitalugtog, gaputa umapal ka. Anya? Kana kunana pay, akas taunay ti apal mo kan kuana. Gaputa uray addan anak kan asawa na, adala ta agaram kan kuana. Saan ka no akas kan ka? Amanipod na ki asawa ka, kat nagpalin kan alosyang. Anya? Kasta ti imbagaday jay a babae? Wan mare, saan ko nga inararamid day ta nga istorya? Kan may isa, saan laang asyak tinangibagaan na iti dayta? Padasam nga agsaludsud kini Mare Angie, kastamot laang ti imbaga na. Anya? Awan ka di pa di lalaki rong asawam, Roldan? Apay, kumare? Oh, inyag ko dagiti anak yo. Nga inyag nala ija balay. Ibagam kun kwa na, nga itugot na ida ija pagsarsarakan da kan ni talugtog. Anyat kayat mo asawan, mare? Dumngag ka, di bakit mo? Kani talugtog, nga asawa ni Carla. Adda relasyon da. Ita, bagbagaak di bakit mo asardengan na kuman ti aramiden na amaday. Imbagak apanunutin na kuman dagiti anak yo. Ngamgayam, napanaimbagbaga kadagiti tattao nga ibagbagak laeng kano gaputa umahapalakkan kuana. Anya? Anya kumati apalakkan kuana? Ti kinalalakiro na? Ay, si bibiyag kapay laeng nga asawa na? Ngam isuksukat na kan? Ha? Kasta ka di? Anya? Jak kayat nga agsao iti kastoy. Ngam gaputa kasta gayam ti ibagbaga na. Ay na, maruruda ka talaga. Awanan ka itibain si ka, Melanie. Kalpasan ti amin a kinaanos ko kan ka. Kastagayam ti bagbagam iti tattao nga umapapalakan ka. Oh, anya kumangay ti apalakan ka. Ti kinalalakirom. Kasta ka de, ha? Mare. Tunggal adda papanam. Siya ti mangbambantay kadagiti anak mo. Numaawanan kayo, da kami ti pagutangan nyo. Ngam kastagayam ti bagbagam kontra kanyak.
Mare, pasensya ka kuman. No ti panagkunam, kat umapalakan ka, gapot adda gusto kan ka. Daytoy ti tandaanam. Cheap item attracts more buyers. Maawatam dayta, ha? Melanie? Anya? Siya kung ti makamu ka dagiti ubeng. Naisagana kung dagiti kawas mo. Agtalaw kan no iso. Roldan, saan kumamot akas na? Saan napod no ti bagbagaday dya apanyang? Ulbud day jay. Ulbod nga. No adda ti ulbod. Sika, nagawan abain mo. Roldan, si katay ayatag. Saan ko nga ayatan day dya at talugtog? Mamati ka kumakanya. Sardengan nakman si Kamela ni. Ala, pumanaw kan. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Nya? Si kamit gaya melan eh. Pahingay nga aglup-lup yas metenday takawis mo di tabag nga imet mau. Ha? Siguro, pinagtalaw na kanila kay mo anya. Ammo, Melanie. Kanayo nakman ngagdangag iti drama nga anya lakit din. At danangag ko'y di namin sa nako nana, kabit pa more. No apaymet nga minadi kay lama kontinto iti asawa yo aya. Anya aya ti kinayat mo iti dayde atalugtog. Nakaalas ti ugali na. Anya? Nagsingpet nila kay mo. Naggagait ka na ambisyon na. Ngamin sukat mukit din iti dayde atalugtog a babae raw. Ne, si kamat gaya, Melanie. Apay dagita bag nga imot mo. Kan oray la aglup-lupyas dagita kawas akargana. Pinagtalaw na ko nila kay kumare. Mare, diyan ka muna niya taramidag. Di na kayatan ngagsubli ang kaya balay may. Amo mare, kasla ka la nagala iti bato nga impukpok mo di taulom. Nagsingpot nila kay mo. Ngamno apay pay lang amin anaaramid mo nga insukat iti sabali. Anya nga ita, pinagtalaw na kakat nga rod adi na oras. Mare, mabalin ka di adituyang pailang balayo. Ha? Anya? Ay saan mare? Jak kayat adito'y kabalay ang makipagnaad. Ha? Makikabit-kabit kan tumot ngamin. Anya nga ita? Ala kabit pa mor. Anya lakit din aya? Nitalugtog ti pagkamangam. Sigurado akayat nakadayjay. Ni, apay nga may kapailangan dito balay mi, si Kamela ni? Mare, pangasim kumamot na. Pakawanan na ko, ma. Sika tinag-aramid iti pakarikutam. Iso ang makaammo ka amang sulbar. Di kakat mangiramraman. Mare, pangasim kumamot na. Tadituyak paila ang balayo ang makiturog ita arabi. Alan, awanan ti amo ka papanak ita. Anya? Kat mapaning ka ijaayan da at talugtog mo. Iso ti pagkamangam. Siguradong agragragsak dayjay no ijay kabalay da makipagnaad. Mare, saan mo't amabalin? Tasimang putan tay asawa na naggapoy jay abroad. Anya? Kat anya ko mano simmang petan. Kat mainayon ka ijay balay da. Total nagpuskol mo tarupam. Iso nga roday ta ti karir mo. Ti agbali na kabit. Ti mangdadaol iti pamilya. Isa ka ba alam na ita? Ore adda di asawa na. Agpamarang ka nga awan amom. Kas labis friend kayo laeng kas jay. Nya? Apay nga may ka dito, yung Melanie. Kwa, awan ngamin pagturugak ita, honey. Ay, di nakawawagan iti hanay. Ang mga no adda makangagkan ka, narigatan. Ala, agawit kan. Di ka matulungan ita.
Amumot nga addan ni bakit ka. Amangan dumakadlaw. Kasano ang nga roditan? Hindi na kun kayat apagawidan nila kay Kuy Jebalaymay. Ay kat makaamukan Mabalin mo't amaturog kalatan igid ti kalsada. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti bagam kanya. Sana bali. Saan ka mo't anadalos? Tapno na dalos mo't ti pagturugam. Okay laangkin ka. Uray sa dino dita. Nya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.